Langhin rong sopi along PMAYU ahemso kikim kerang aronre apothak CBI ketarli padoponang Jipura USUKA pen Deputy Director Town and Country Planning aphan Pinpur alo pajirpon Langhin Municipal Board pen Langhin rong sopi along kidukelak arad aphan kepanong pon PMAYU ahemso kikim kerang aronre thepik apothak CBI ketarli padoponang Jipura pini USUKA tiripi amai pen difu rong supi along kedo Town and Country Planning Deputy Contractor arideng Pinpur alo pajirpon Pinpur alo along ke jongpon ke Langhin Municipal Board pen Langhin rong supi along kidu kelak araraphan ke panong pon PMAYU ahemso kikim keran aronre thepik PMAYU guideline ateng pen cyclem clipin Guideline atengke contractor amat si avesita contractor atumsi beneficiaries atumaphan withdraw form along signature mate redact papibor I date si bank along tangka withdrawal date titi laso along municipal board chokomar atumta thedung akerap dundo lasi laso puthak CBI ketarle padoponsi adai kidovek atumaphan sodak akangsai piponvek nangji puta Pinpur alo along kijong padopon thu Pinipinpur alo kepajir dam ahut USUKA tiripi amai phu Bibison teron konchun bang jintu hajirika tum chitong dun pusi USUKA General Secretary pen birta nanglo Langhin Municipal Board dor against বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আমি উত্থাপন কৰি আহিছিলো যেটো PMAYU যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যোনটো ঘৰ নিৰ্মাণত বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰি থকাৰ পিছতো আজি আমি ডিফুৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ যেহেতু এই প্ৰজেক্টৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে প্ৰজেক্ট মিছন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেওঁ গোটেই এই প্ৰজেক্টখিনি চাই নিৰীক্ষণ কৰে সেইকাৰণে আজি এখন আমি দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ ইমিডিয়েটলি তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক জনাওঁ আৰু যদি অনাগত দিনত যদি ইমিডিয়েটলি যদি তদন্ত নহয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি হাই অথৰিটিলৈ যাবলৈ বা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা লৈ যাম বুলি তেওঁক আজি আমাৰ ধৰণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেওঁক কোৱা হৈছে Kicheng si aphong lumbajong aparman dewa kepatikung kepathu kicheng Pinini phai isi matijong surihini raing korai si arnikang sam porphai ke thompen lumbajong constituency aparman kicheng si aphong enter lumbajong village level knockout football tournament thesu ajur pathu aklam kilometer pho lamding road along pathu pon pedolo kepathu chengche aprang LYT asong alama maiphu Elvin timung ahin pensi ingthurpon lo Laso amai along aluhi aman pen KSA tiripi amai phu than sing timung KSA DP regional Waisong Bay Royal timung Lumbajong VDC member Ratul Teron Anparta LYT klembang phu klembang phetum chetong dunlo Api thu LYT AGS thengbeng ingleng ahin pen ningkeme ajok Football ajarsi akijoy pen Lumbajong ovekimi atuma phan mathaponsi piponlo Laso ajarsi sitame KSA amai phu ahin pensi ingpu pon thulo sonsi pini bangso ke pathu pon along rongmarjong football club pen langmeli FC atum angbongsi ke pathu pon pedolo sonsi masapso rongmarjong football club atum ke thekmuchot ajok goal pen chepa hai ponlo lasi ke bangji lang arnisita bangso ke pathu along lumbajong constituency ahawar ove kimi pen chenglok Arong araratum do anta kachirap chito dun jiaphan LYT Finance Secretary Enjoy Tisopen Sports Secretary Sodar Beatum ahinpen chuningri ponthulo Mojong kang aparman bol ponthu ibi pon thega pot pansi mojong tim monjor par piglo alang litum to kanu pen obi kimi tuman hai An susah kita kanji penonton government beli kicing siang denglong si dalam so kicing siang denglong ada risoi jang tapi seperti itu loh ini dalam rinci dalam ni pakai avelo ini tu or alam tu kok siapa Fransi Langmeli football game pakai Romarjong football team ini tu mata besok lat pasir lo, kalau itu di PRG pasir lo, ini langsung 10 pen.
penangan itu jantung je itu maha warung kami talent kan orang logo patu kami no patu pen sport pen kami menang career cima mesen di salah satu mesen along labang so tournament is platform no kasi congratulations kami kadto kami hantar non bang kita di lang tinggal kita kasi patu baru lang ला थे विलेज लेवल पिनाक मसी नीली तुम सूरी सियान से एंड पन एक चलो Aling kadong kami akan itum ni bangso ladak sojur tim pen ipatir pon labangso football pan itum pon lo lapen first atim bang la kuson lo sia bang ke rong majong village level lo nasona taxi nele tum kaduk be lumbajong angkang ti mate owe kimi aphan sport pen chenglo lapen ilet kangkur poji ning hang nasona taxi nang tum la bangso football pucut kali adang ti nele tum la ke charlie ning ahin bang ke nang patrang ning la pen nele tum nan ke japon popusi nele tum neli LYT mate lumbajong youth team finance convenor rahin dame neli pangdak polo nasi nang tum nang cerapun popusi ning ke the polo nele tum la bangso team ke non amat non namat ke nele tum tim krepo si long pon lang sojur along bangke sojur la so filong bangke ta adara fil ne tum do lang ne non ke ma fil do lang langkayan do lang yang so sama do lang nele tum pudam bolote 40 above hi do hopta ka tham bang nele tum endet po lalo lapen kaduk ave alam la sport ahin alam bang ke la pu sport secretary do alang di pachini na sinilam thila palsi ington ko